กุมสร้างนี่ละซอมนี่เดือนพฤษภาคมต่อกิลอนอินมิโซสิคริสต์มาสมังดิงินกิมันสันอมกำเกตานะเฮคริสต์มาสมังดิงอิวต่อกิลอนอินเยซูคริสต์ปีนิคูฮีไบเบิลินอิติพานฮีอติอัมจนอิตบังอาฮิลจีนัมตีทุดอนฮีตุนยายจอมซาดอนบุญนิงกันนูมอินยาจุยจิพัดมันตั้มตาให้กันมันอาฮีเอviewer hole subscriber josi pakai Jesu Christa minin sibaile salam kahin ball in chule hi chi video hi mun chom chuma jong idop son lewa chule hi chi channel hi subscribe nei bol pi su ke ki ti jong pakai minin kahin ti men he Jesu Christa pin phat le ani khu hi iti phat lai a hidem ti hi bible chun phun do na i ma cha nei po in hi jong le Luke gospel se dung zuya hi Jesu pin dan le thu sim chi dan hoi igul to a hele iti phat lai a Jesu Christa ping ham ti hi mu do thei khan umin ya zu tu ne ai Luke gospel mangcha a Jesu Christa pin ni khu hi chomcha in su diwa hi e Luke bung khat changa changge na hi ama spen ni simiti win Judia gamleng pa Herod la laizen abiza loila thim pu khat amin Zechariah kiti khat umin an nei pu chu aron su na hin amin Elizabeth a he chu na hi ti na hi aloi te ki tol na dung zuya pathin anga na ato pe in ati ne hichia abiza phat laiza Zechariah thim puna atong e ti hi tunia ivet diwa thupoi mo pen khat chu he abiza phat laia Zechariah na to phan hi iti ham ti hi akihet theya hi le hichia ki pat achul hako zo wa hi John Baptist pi nga hin chule John Baptist pin zo lagup zo wa hi Jesu Christa pi nga hi aje chu ama te ni hi lagup ma ki ka a hilone ti hi lukbung khat chang som thum lagup na chun ki chi ta hil chi na hi a hi le First Chronicle bung som ni le li chang se gya pa som le get sung ivet a hi le thim pu mi som ni le li hon kum hlum ke ya hobu sunga thim pu kin bol na dia phat akil haji we ti hi ki chi ta na ki muin mi khat chi chun chonga ni khat apara chonga ni chan na to wa akitol pheu wa le kum khat sunga hi veini ni kilhaman jiwa hi achutile abiza loil a Zechariah thim pu kin bol na hi vei khat na pen cho hi dem first rotation pen cho hi dem ai loi le second rotation pen cho hi dem tia sei khan thei ding an omin ai hi chi dung ya chu John Baptist pin le Jesu Christa pin pha jong hi junia hop khan ding an om kin an he Bible hin abiza loil a Zechariah thim pu kin bol phat hi iti lai a hi chu a sei po in hi jong le thim pu mi som ni li ho hi thama sapen April ha chornga ni ma sapen a par a chu na to hong ki panwa hong ki tol panji ta we ti hi ki he hi chi thama sa April a ko na hong ki tol pheu wa hi le abiza loil a Zechariah na to na chu chornga ni get chan na a hi ati First Chronicle chapter 24 verse 10 a chuna sai jin a hi hi che ki tor sungu wa hi kalchu kut Pentecost kut le lambu kut hon hop tha kha ai le thim pu mi som ni le li zo si chun hi chu kut hap ta sunga chu na to khom wa aki tor naw phan ho chu chom khat khungai ji wa kut hap ta ki chei ji ti ngai le aki tor naw phat azom kin ji wai achu ti le kut hap ta ching si to ama mi mala ki tor na dung je kum khat a veini a chan naw phat chu igop kho ma hi le mi khat hin kum khat ai veinga ai lo le hap ta nga chi na to manu ti nai achutile Zechariah koma Gabriel vantil ahung chu phat ma sapen first rotation sung an hi kha ahile chornga ni aget chan na chu mai hla a hilawale zun hla vel hiding ti nai hi chilha pat a chu John Baptist pending thong gi sim to pan hi ta in a hin la phat ani na pa second rotation a chu Zechariah thim pukin ani bol lai ta hi khaile chornga ni get chan na chu December hla a hilole January hla vel hiding a hi aje chu November hlavela pat a hi second rotation chung ki panji a hi achu tile Zechariah chun first rotation zun hlasung pa chu thim pukin ni bol lai ta Gabriel vantil chu hung kila a hi kha a hi le hi chia pat hlako zo March or April vela hi John Baptist ping ding ti na in hi chu kal chu kut phat lai to hung ki to ki nei ai le John Baptist naubu sunga om laya hlagup a hlina chu Jesu Christa ping dinga Mary hi nga thuong gi sei pi ki nei luk bung khat chang som thum lugup na chun chule ven nanulam nu Elizabeth jong ate nungin chapa ku tai achinga seino chu agajin tun hagup a hitai ati e ichi theory airole hichi thu hi adi a hi le Jesu Christa chu November hla airole December hla vela naubu sunga ong kizil pana hlako zo August or September vela ping hiding tina hi hichu sumkon kut hladam na kut ailole hlambu kut lai to hong ki tu chat ki tina hi John bung khat chang som le li hi sim ti ngai le thu chu ta sa peong su in ila wa hong chenge ati nei hi che Bible chang pan sa in tu lai mi tam ta in Jesu hi hlambu kut lai a ping hin te tia sei ji wai
a hin la hi chi di thei be se ding in om poi a je chu hlam bu kut ting len mi zo si Jerusalem a che in Joseph le Mary ong chi te ding ti na in ai la Jesu pin la in Joseph le Mary chu Jerusalem a chi po na he sum kon kut zo hi Jesu pin phat hi ding in gin mo omin a je chu sum kon kut hi leng ho thau nu phat lai ta chule hlat dam na kut hung thun masanga mi pi ho chon sit lung hai na dinga ki gin na ogin khat zong ai hi che phat lai ta hi Zechariah in abiza loi la thim puken ni bol lai ta hi dinga gin cha nom he ama wang second rotation sunga hi Zechariah in thim puken ani bol lai hi khai le John Baptist chu November or December ha vela chu hung ping pan dinga ki sai ding August or September ha vela hi apin na ding chom ki chun phai kit ding ai hi chi chun Jesu Christa pin na ding chu kal chu kut lang pe March or April lang pe a hin chun phai kit ai ai la Jesu chu kal chu kut phat la ya ping ding in gin chan om point a je chu mi zo sin Jerusalem a chi kit ding Joseph le Mary yong chi te ding ti na ai ya chu Jesu Christa chu kal chu kut phat la ya ping thei a hi lo dan chu akilang kit na he ipi chu hi ta jong le Jesu Christa chu kal chu kut phat lai za ping ham ai lo le kut nu kha long hoa ping he dem ti hi koi ma chain chin se ne ki sei thei po in ain la phalbilai ta a hi Jesu Christa wang ping he poi ti hi Bible a kona ki chi ta ki mo the he ya chu December 25 ai lo le phalbilai Jesu Christa ping he ta san le ngai dan pom dan sot pe ichi pi ho zo siu hi Bible pom dan ta wang chon ki tu lo ding he ya chu chi theory dung zu ya hi Jesu Christa pin phat hi August lai lo le September la ver zo hi ding hi ti hi ki chi ta pathin thun ei mu sa he Christmas thu dola lungbuina nei yum na lai wa hi le thil tam ta sai ding om na lai in i het nom wa hi le mi mal ta nin contact wa nin do theo hi ka ki pa